Саламатсыздарбы, Кутман күнүңүздөр урматтуу жалпы эфир туугандар. Саламатсызбы, 75 жашыңыз кут болсун. Тылым жашаңыз, ден соолуктуңуз биз сиз менен кыргызели сыймыктанабыз. Бир кол чапыңыздар агайыбызга. Микрофон кисек болсо. Баарыңыздарга күнүңүздөр көңүлдүү уласын демекчибиз. Келген коноктор жана ушундай эфир туугандар, анда эмесе агайыбыздын Накинай деген жагымдуу чыгармасын Жолдошбек Жездебек сөкпөй саттап берели. Sen benim yüreğimden göründüsün, sıkırdım aparattan görgün özün, ak yüzün cılmayganda Nakinay, aldıma altın bolup Güldösün caygışı suyu bağın, Gülgünün cancırgatıp dağı dağı, Bassan bir özüm menin koltuk taşı, Nakinay, baktılık turmuşumdur alacağım. Açığın aysam eğer cırgalımsın, hardakta hırday bir çığlarımsın. Ömürün özün menen özün oldu, Nakinay, aldıma altın boğan sırlarımsın. Nakinay, özgöçe açılmagan sırlarımsın. Özgöçe açılmagan sırlarımsın.